Aktar minn 77,000 persuna għamlu użu mis-servizz il-ġdid tal-ferri bejn Taslima u Buġibba l-port tal-Imġarawdex f'inqas minn xarejn minn dutnieda skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Jirriżulta li miċ-ċifri għal ewwel nofs din is-sena dawk il-persuni li qasmu bejn Malta u Għawdex żdiedu b'aktar minn 92,500. Dan hekk kif it-total tal-passiġġieri f'dan il-perjodu ammontaw għal aktar minn 3 miljun u nofs. Skont l-NSO, l-aktar mezz li bih qasmu dawn iż-żewġ sejjer fl-ewwel sitt xhur tas-sena kien permezz tal-vapuri tal-GoZo Channel b'aktar minn 2 miljun u 900,000 passiġġier dan filwaqt li fl-istess perjodu il-passiġġieri li qasmu bil-Fast Ferry kienu jgħoddu għal aktar minn 900,000. L-aktar xahar li fih qasmu passiġġieri f'dan il-perjodu kien April kemm bil-vapuri tal-GoZo Channel bejn l-Imġar u ċ-Ċirkowa kif ukoll bil-Fast Ferry bejn Belt Valletta u l-Imġarawdex.